kalong kejikmen kebakrai pai ba riu ngai kebalang Katolik jong ke Saint Thomas Parish Mairang ha ka ba menta kan riu terik benai rampang kilayo ban rakhit pendan burom ya ka jingkenjo jong ke Parish Maumer bersan pos nem jong ke jing sedang jong ke Parish Hapo Mairang ya ke Mairang Parish lasdang ningkong house nem se kandai spa nyopo ar pat ka banang ya kisngi pat kisnem ke Parish kelangkiu ba ha kejingdon ki Kristan pat menta kalong ke bahe pat bayar. Hakini kisan pos nem baladeb ke Parish Mairang kelakiu saprang bat kelas seibun ba kinong trei balang nadu kifadar kisestar bat kumbolong menta ke Parish Mairang kadon saupu tili kisnong bat ke jingdon jengki Kristan kat kum ke khana samari kalong khat arajar laispa nyunyungun namar ke jingyar pelat ke Parish bat ban pensuk ipai ba ke Parish Mairang kalapen kha saya artili ki Parish kita ki kenthop ke Parish nong klau kepalapen kha ha ka shotrik arjar sau kat bai ke Parish kensi lapen kha ka khanyo terik luber arjar khalai hakani ka si baraki yakani ka jublik ser jong Parish Mairang u ameli ka than ubaderu lampang ke yeng do ba thaw an ka jala ba met ba ling do harangkat bat ba Charles Pongrup bat u ba George lingdo hilawan lang bani dan menta penyerakhi lang bat ba ringwei Kristan jong kani ka Parish yakani ka jingkanya mas lapnia do Archbishop Kuchelong Archdiocese u Victor lingdo habaledon langru kilingdo soble jong kanong Stone Archdiocese harangkat kirungai jong ka balang Katolik ki banajan bat ki banajangai ublei rajba lai ngasi basai basyet hoi na se kum shet palat ngai mu yu play na kam taga ngasi ka bapundai ai ku play ya kilim do bi chingi baro barawan na Ponostoy diocese shalom bat na kiwe jaka ku play Father Ansem diocese man center jonga Ponostoy diocese ku play Father Paul Balang provincia juga selesian, bari padar baru. Kublai ki sister, ki brother, choir, kublai pi baru. Kerbang ya kini ki nong mikma pi cengi, mabet ba. Kublai pi lapio agane ka district ceni. Iso sorom, magadau jom pi gilayo agane district pertama. Kublai baca sebajaj, maret tatiang, kini kira ba cengi baru badan hari. Kublai pi baro ki parabangai ki lokija kijanya ma perpet badalang hani ki rawashdong ki rambadong stoda kublai pi pastor noyalam bad pi baro ki pa chumblai lebagi ni ki san posnem lami shbun ki breu ki bapa ki noyalam ki doktor ki engineer ki legdor ki dunia bad geladang penbahasyo imlang salang kashdong katau kari kajaj penriu chongi dekata kata mentakasi abangi rakhe gani golden jubilee ningkong ne shame gade ka jing kasi jo ka jing puturai jingero ayo play nakapatang ni kisan posnem ki kap ki bapa niaban prata daga jingero ayo play tagadaw haka bible ko man put dekaring ni mentang dan rengshu ni put turoi ni put ka jingrisa jingero ayo play nakapatang jingai kisan posnem balalay no Lapia segap hai ka jimpuli badengkong balashim lasot na prophet Isaiah na tulupa uni prophet Isaiah na parem nyeus pasnem shwa banwan ujisu apartheid barulim ka por sim husia uni usim umdapatan ulama muslim pada bamsak badan corruption habaladong muslim badan kata kajim bombet bombiang bot kita ki pa Israel ki pa bajuru ki emlang kajing teko hakum kata kapor une prophet Isaiah pa yui kajing upau yui ke pedeng ke Jerusalem batamai yui yu play bakot badon bor batbaim chuna nang tawi ki angel ki serafim ki barwaya ro happening nang tawi lagi baulong nompok lai lagi nompok kasuru play go kodeu go Isaiah ngadon kam yabi uni prophet wang along nompok ngamlong bapit babiang kaktin katali ngalong baca clear hamar kata keporpat wena kita isarafim yangel wena ki angel one here ungkap dauranga na tuan bat pedai ke sintur jong ne prophet Isaiah markut tahi ke surga om lapet kut
ya ka pop chomi lama iki pop chomi paro mare de bang kupta uni kasojo ublai ko ambiang ya dongan pa balong dong lam tien chonga ya ki pa Israel hanta u prophet Isaiah wang ngakloi bat ngakloi banle nadu kata por ulolong nang yala pakrao hakai ma Israel ulolong ubri wasnguret ubri wasnur ubri bahot ubri wasngap ya ka search ublay nambar kacing keren jong ni prophet Isaiah pat bonsen bonwan apat kala ka bomot ya ki pa Israel kinong yalam kinong sang sinong bat kilasdang ban ngej ho ublay kani dikata kacing ay pakrao wala daw long batlot barit baria ublay ka pedan kamyo bat long bakrao weni prophet bakrao jutang barin Padahal yang kahima cung play yang try Jisu. Nang ta Jisu yes ngawi ka cik pediba. Ketin play ka basuk kenat. Nak kaciti jong Paulus apostol syakinong Korin. Paulus ro hadir bawa kelak ke bomot. Na kacing long nang pop cemu. Ulang elek persyak iki Kristen. Elek persyak iki bojong try. Handai kata kepor beri rakat ya bu. Anda rakat lakala bomot lalong dong ya lap bakrau hadu kata welik ya apostol bakrau latoi siti sarai kat lai teli latoi siti sarai sikistan harum siti Roman siti Efesian siti Chapo Galatian siti Chinong Korin siti Chinong Galatia siti Titus Timotius, Philemon, kajik thoa jo ugalong bakrao, uthoa chapang Yesus Kristus, ublay, unang panim, balawan siya pertay, bat syashitang, bat syayap, bat mipar, bat duk panim yakibriw baro. Tagadaw men tagasib tagabarwang, wala dangade baritam, nagpanik apostol, ubalay lapandan kamya nga. Balay ko dia lede baritam no solong nang pop dia lede namaki kambon manchu menshwa ulale penye Kristen ulale penye ki ya ka bojo try andal kala bomot ulalong tau we ni ki apostol Bashirhem badialam ya ka tin ublay kuat petang ya kiai bara berbem tu sange bandom halade laupai naudu bami sedu basep kasngi anduk terwai ka kenya ka kriam ka bakut sya ka kerteng jongmi namar kata kutrai ngigar padet yami badau ju mensim
men sngoba ban pen ko ya kini ke jingai ki bawan ra undup pen kentang ya ki bakin dup kelalong kamet bakasna jong kuon cumi utrai cumi Yesus Kristus umbalau kum yang ibat pen mentai ke jimaya naman mau ya kamiet hakabalai tino ayu ulah syem yaukpu pada gabai ngu yabi ulah tuai kerku ulah ketia ulah ai laki senran uang doshim batapa nakani pi baro namar kani galong kamet chonga yakabanai ti na kabenta chongpi ha kachu karuko bandana la yapa ulah syem kuri dagabai ngu ulah tuai kerku ulah ai laki senran uang doshim batoti nakani pi baro namar kani galong ko kuri jokas nam jonga janga jutang matamai bat bom jukot yakaban penmi nakabenta jongpi ban nakabenta ki bobon yakaban ma ki pop to le kani ban kan mau yanga Ki brother, ki sister, ki badan ya dalam barisan Nakalian kinong helam jong kaparis hakane kasi kilapun ko burom bat ais ko bhai ba met ba lingdo ba Charles Pongro ba George lingdo kibade kemli bat kumjuru bishop lambat kiwe dia Media berit nakalian jong kaparis narakini tum kadak jong desa jikenma Supaya tak pulang.